Abusia me ma kwaba e de ba Attention TV. Me da sesada ne da onya bre. E de hwe Attention TV na oboa e ma Attention TV ebusia ko no so anyi true say wo ba share video no e de ama me na wasanso a comment na wo like na wo subscribe na wo sanso e follow e wo other social media platforms so Facebook, YouTube and Twitter. Abusia onim se Ghana me mo ha say there. E kame akoye se apart from nkrofo kununum ene wo ba ene yenka na se close friends na asafo ene ya wiase gene wo wiase de ye vre ehye wo mu ukosum bi mu po a tisa ukoye boni a nkeni kwan se waka kire obi a ukosofo nche a na wako ka boni na che na boni na akamo no mu yenu entem na we ana yenim se no the world is advancing and unti yenya asofofo fake ayebeka sa asofo wo ya atorofo ene asofo a wonya atorofo na se no untimi endpoint ana untimi pick point se sofo ya me kona sorry aneye ana sofo ya me kona sorry aneye na me ka ko sise Manessah the world changer akoye obi ana ono so odi na djuma ye sofo e wo Ghana memo ha se no ne de e se no babontin abekire ma kire se no ne de fake edjuma ana na wo ye se ba na ya resade a ana ba ne komhye pa de a na eyentro ana na wo twa enu nti se mu pa de a no asakra fe ni boni mu no ati se Yesu Kristo enche ono so beba no on transe e ma sofo bi so enko boni pa bi apo enje ne hu sika e bi kura na sika na aka no ene wone ho a ode hwe no ana ode twa no ho 1212 na sofo akopọ na po say next month be hu so be ye fa 10 billion fa bra bia ni pay kura no ni bi bosia ana wokopọ na kire se odi asem kese pa ana betu ni pay so eno ti Manessah the world changer afa ato no ho so say expose enko a e fa sofo ho ana obeye na ye be fa ba ko a ye ni se o ye expose e de fa asofo bi ni mu te se asofo no drops tt wan po na obebo ni din na ye ni se konfo bi ono so ga na be mu ha se ono se nyankopon asakra na se ono so evangelist na se o so ye sofo ye mama agrada se fene mama evangelist mama part and you say Manessah to ebe expose kakra e de fa no ho we no bofo enso sa obinimu so enso sa ne be kai pa time na ne 24 wo ye omo expose e de fa so fo ho no na Manessah the world changer so e ka ho bia ono ana na obe kire tricks no say folder water yellow water blue water hwan water ni na obe kire mu e de kire Ghana fo ebusia yenko hwe ne expose kakra emba me wi a meto masema me be ka no so na sasofo yo obi a me na nantepa medika ka me na nantepa papa enye asem kitwa na me interview bi kura me ye amene evangelist we see ye kura me ka ho asem ewo a kire kwan fa so ne nante ye e free Kumasi de ba nkoko free nkoko e de ko achimoda e free oda e de ba enkrahase na de entia me bese mesa abom nkiremu bebre ni sanse medika ka ho asem a se ebiribam na ye de tumu a obehu se ye mi kan ma Canada na me kire sa wo sofo no se eniema bi a me de me ho bo na me ne nam a wo ya a na mi hu a me so mi ye bi no me ewrade de nsa kamatwe me ho wono so won sakira na onfa na ho mawurade nyankopɔ ye na ontwe ne ho firi wiase eniema fi a eye tantan ade a eye bone ade firi ho na ewrade entimi ekira no de wo mu pa ehu ni se sa wo so fo ye kasa obi mu tu nuru a watu nuru otubi I have every right to say it memene no ena na eda esore ye okokwaje eba mene no ena ye so adwuma eda ontimi kasa nguso emmo ebso mpaye no ana wonyi so apaye no me kan sa ontimi nyi so apaye no eye me ena me yi apaye edi kusuma no na Manessah the world changer expose ni bi ana yakohwa
wo hu se ani nipa meka no hwasem ze obeka ne nipa papa ya ne nim eba na ne nimpo eda ho an obeka ne papa ya brand the two for exposés apart from politicians no what the castle for na Manessah the world changer so e kan ya no betina so e kire senia wo yesika gari senia enye so focus e o ye foda water so for sister na Manessah the world changer e de ne ho agima oye na so enne odi nchiremu e de abesom Ghana for say enye se otan so for bia na se otan ma me agrada o de bi ono do onye sakranda na nipa kra ye ko hin Yesu Kristo wa wo bo ni wiase bo ne soro kra no kra otan nipa on tan nipa enti no say ye form sa den kra de ye form so e be cheyen enti ono Manessah the world changer de so for bia ni Ghana memu hase na wiase hanum say ya otan no na se kam yakoye se atro no ene ya adoso abobo no so e ya adoso nti wo se oma nipa nkase eni da ho e de fa so wo fo a ye from asofofo e wo Ghana memu hase na so ono pan de enye enu kwankra na se oni adwumbia boni bi ele tai ni expose a oye no so oye expose ni wie na o fele so oni ne be kasa dia he is always around for you but oni de na juma nyakopon e da hye ne sasisi ano ana wo yi ansa ne ba kotie Manessah e de aba no University Foundation ana so masene a medjumedie e be so mo University akoye ne ho oba ba yiwa bi a odi ne ho ase wose woni woni bie e janka mobrewa ehusia e den obodi inso track aso apan yiri traffic esere heaven akwantuo no ne na bi oye bi eno ntime patcho make ya metai ka se to University Foundation your donations are never too late in patcho friend no I was 0548302985 0548302985 yenko ne nkotie Manessah the world changer efambras weni ama wahunu atoro adifuo na wasan abete onwuma ne wone amafi tantan ne proye ase na wahunu sedia wonanamontuo etie na wonsusu no wankoye oyira bankoto wonfidie mu na wanyawo amfawo anye hanam ama wonse enti no se oba program so a eyam waninje obra obi biara ni hono ma wanim obrempon ahyase asetena mu no wonyame bo nipa biada so meye nipa kese otwedi ampompo nipa biada so mediye e wa abrabom enti se urade boa no ye wadom na opegyawo e de usi ompempenso e wo twese o de usie na ope enwonyama konwa de wotena so a hweniye na akonwa na wonyame de watena so ye enwonyama konwa no yenhwen yemfiri wase ana wansori yemfiri so na dabe so na firi akonwa ne so no ana be ma ahokwam ye hwim akonwa na firi woto ase no wonye nipa de sani bie mu da esan se wo soro na de watena akonwa ne so na enso wani ama ho so a esu ene ban enipa ebetumatu afiri akonwa ne so me Manessah the world changer meti na kura akonwa so na nokura akonwa meti so nti ye den so wo de sani bi betumi atumi afiri nokura akonwa so isentum dwumadi bia mi di bia na mehwe ehunu se mede nokore ebesi ne puma sibere na mapaifa hodie e dia mo de sani bia da otie miye na ohwe me anopawie ne anwumre nyina da esanse eye mfasode kese e de ma onipa se o kasa na eye nokore na obi etie na ode eye adwuma na wo famu aba eya ne ye nhira kese pa onyankopon twadi ampo na ye madomo ena urade aboa miye amama kwanya kese a masi nkete gina brane se mede nokore som besomwo na makade a eye pefe ni fita e de akyerewo atura difo ayepo omu ntoma mi kan maka bie mentan wosofu bia osofu bie ne wono ma me Manessah metan sai nipa nda bibiara ta na emom no eye nokore ne yeda ne die ama atofom ada adima nipa nyina die ne ehunu bie etu yo osofu na wote wasem se Manessah the world changer me kan wasem a eye na enye wotan na metan wo nti na me kan wasem ne monokure a me bie so ma nipa ehunu nti e na ama me kan wasem ade also the sani bia de hye ne tirim wenti e na me yesa program. This is the reason why I am doing this program. So whenever you come on the line and you hear a name being mentioned on this platform, it doesn't mean we are doing it in a hate platform, but we are doing it
to opening the eyes of the Ghanaians and also those who are putting their trust in prophets for directions and those kinds of things, and they are in vain. At the end of the day, this doesn't bring any profitability to humanity, and this is the reason why, Manessah the Word Changer, I have availed myself to be open to all Ghanaians and tell them the truth about the attitude and the programs, the demeanor and the works of these fake prophets. And to know Baswa, the one who said, Jumedi Kessie, and a Manessah, Menawa Mino, Yedi, Ewo Ifia. Winyan Munyama Sumuye, William Peja Sumuye. Euradia wa dum dia de papa bi sha wonsa wa brabom akuramuye. Esansa saade ne no nyina so. So we ye adwuma we ye no, eno ne nyina so wa brabom. Eda adwuma ne be firi wonsa no. Unye nipa bi emuta. I was seeing na me this obi a ate ne ho ase say nya Manessah esifa akirechire mu no enye se ne pe ana so we ebe so phone esi nanim se oh amefa exposey we emba na so oye ni na e de akire ga na fo se ye ma ye ni enda ho te se aboa owo midi ene akosia Sparkles Attention TV so ana me fa so amede fela o fela ene Manessah nchire mu wonde be so mu Ghana for e de fa expose a wo ye e be so mu e wo sia e ya kai say subscribe na share o share man ya yakopon so e be shira so amount of shares how be no ana yakopon so e be hwe so e di e shira me gidi so bi ka say akle onye papa ai me onye papa but o dem pacho mo share emfa e ma me Attention TV yes we inspire you more. Have a nice day, Manessah.